Umutwe w'inyeshyamba wa AFC M23 urwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo watangaje kuzava muri Uvira nyuma y'iminsi 5 ufashe uwo mujyi wa kabiri mu ntara ya Kivu y'Epfo. Nyuma y'ifatwa ry'uwo mujyi mu cyumweru gishize, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashinje u Rwanda ihonyorwa rigaragara ry'amasezerano y'I Washington yaramaze iminsi asinywe n'abakuru b'ibihugu byombi ahagarariwe na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump. U Rwanda rushinjwa gushyigikira umutwe wa AFC M23 ariko rukabihakana. Twavuganye n'umuvugizi wa AFC M23 Dr. Oscar Barinda, ntangira mubaza icyatumye bafata ingingo yo kuva muri Uvira. Twashatse guha amahirwe yuzuye ibiganiro bya Doha. Ubuhuza bwadusabye impande zombi kugira ubushake bwo kugira ngo ibiganiro bikomeze kandi bigere ku musozo muzima, tugere ku masezerano nyayo yuzuye akubiyemo za protokole zose 8. Yego, Oscar, ifatwa rya Uvira ryarakaje Amerika nk'umuhuza bashyira igitutu ku Rwanda bavuga ko barenze ku masezerano. Ese kuva mwafashe uyu mwanzuro ntibigaragaza ko hari aho mwamuhurira n'igihugu cy'u Rwanda? Ntaho yuko abarwana ku rugamba ni Alliance Fleuve Congo M23 ndetse na twirwaneho turwana n'ubutegetsi bwa Kinshasa, ihuriro rya gisirikare ry'ubutegetsi bwa Kinshasa. Umva rero nitwe duhanganye, turi mu biganiro i Doha. Mu bahuza bacu harimo igihugu cya Qatar, hakabamo igihugu cya Amerika, hakabamo ubumwe bwa African Union, hakabamo n'ibihugu byo mu karere East African Community na SADC. Urumva rero abo bose bafite uruhare mu bintu. Nta nubwo ari ubwa mbere dusubira inyuma. Mu mpera za 2022 dusatiriye umujyi wa Goma, badusaba gusubira inyuma. Dusubira inyuma, tureka uduce twinshi tw'imijyi n'ibiki byose, haza za ngabo za East African Community. Ahandi twasubiye inyuma ni Walikale. Urumva rero ni ibyo ngibyo, ntabwo ari ubwa mbere biba. Nyuma yo gusohora iri tangazo ntago mwasizemo igihe muzavira muri Uvira, ese ni ryari? Niba mwarisomye neza, hari n'ibindi bikubiyemo. Turashaka ko Uvira nta ngabo zindi za leta z'abari bafatanye nazo, ko nta ngabo z'ubwo bwoko zongera gukandagira muri Uvira. Urumva, ikindi tugashaka nyine ko abaturage babona uburinzi kubacunga, umutekano wabo ucungwa n'ingabo zitabogamye. Ubwo igihe cya nyacyo mwavuga muzavira muri Uvira ni ryari? Izo condition muvuze zigomba kuzuzwa. Ntimushaka ko hasubira ingabo za Kongo, mushaka ko hajya abandi? Hajya abandi batabogamye. Izo zitabogamye ni izihe? Erega turi mu biganiro Doha, n'ubu tuvugana abantu bacu bariyo. Ni naho kiriya cyemezo cyo kugira ngo twandike niho cyavuye. Naho abavuga ngo cyavuye Washington kigera hehe na hehe kibona kutugeraho. Oya, turi mu biganiro. Hari n'ingabo z'u Burundi mwafashe igihe mwigaruriraga akarere ka Uvira. Zingana gute? Barahari ni benshi, hari umuvugizi wa gisirikare niho abahaditeze zose batari munsi y'amagana. Ubu ziri he? Zifashwe neza, ziravurwa, izakomeretse ziravurwa, bose baragaburirwa, bameze neza, kandi turimo turavugana n'igihugu cyabo. Ejo bundi twavuganye n'igihugu cyabo cyemerera kwakira abasivili kwanza. Abasivili mwana babonye abaturage barenga 500 bakoraga hariya muri Uvira, twabonye nta kibazo. Tuvugana n'ubuyobozi bw'iwabo, barabemerera barambuka. Ahubwo itangaza nuko batemera abakongomani bo bariho ngo bashobore nabo kugaruka baze mu miryango yabo, yuko amahoro n'umutekano byarabonetse. None murateganya kuzazisubiza mu gihugu cyabo ryari? Ibintu bya gisirikare byo biratinda, abasivili baratashye. Icyo nakubwira nuko icyo dushyira imbere ni amahoro y'abakongomani yose, kandi tugira amahirwe bikaba ashobora kuboneka binyuze mu biganiro birimo bibera i Doha. Twebwe rero ririya tangazo ryari ryo guha amahirwe yuzuye biriya biganiro by'amahoro, nk'uko twabisabwe n'abahuza. Dufite abahuza benshi, hari Qatar ariyo isonga, hakaba Amerika, hakaba ubumwe bwa African Union, hakaba n'ibihugu byo mu karere East African Community ndetse na SADC. Umva rero abo bose n'abahuza, iyo hagize dusaba ikintu tukigaho tukareba uburyo cyashoboka tukagishakira inzira. Yuko turi mu biganiro, iyo abantu baganira hari impande zo ebyiri,
ariko hakaba n'abahuza navuga ko nabo baba bari mu biganiro 100%. Ubu mukimara gusohora iri tangazo mwahise mutangira kuva Uvira? Oya biracyari hafi. Twatanze igitekerezo tugeza ku bahuza, ariko tuvuga n'ibisabwa kugira ngo ikibe cyakuzura cyashyirwa mu bikorwa. Ese afande umuntu yakwibaza ngo nimuva Uvira umuhuza naramuka byemeye nk'uko mwabisabye, nimuva Uvira murajya he? Murasubiraho mwari muri mbere y'uko mugera Uvira? Mbere y'uko badutera batugabaho ibitero, igihe twari Kamanyura, twari Katogota, mbese byose ni ibintu bigwanirwa aho mu biganiro. Tuzareba aho twasubira, aho twaba turi, ariko ari mu gihugu cyacu byose nta kibazo. Yuko sinabwo bwa mbere twasubira inyuma, igeze gusubira inyuma mu mwaka wa mpera za 2022 ubwo hazaga ingabo za East African Regional Force. Rero ni ibintu duhora dukora, twavuye no muri Walikale Centre dusubira inyuma. Ibyo byose tubikora kugira ngo twerekane ubushake bwa politiki no kugira ngo tugere ku mahoro arambye kandi biciye mu nzira y'ibiganiro. None afande ko mwasabye gusubira inyuma kandi aba baturage mwavuga ko ari bo babasabye kuza, none mu gihe badashaka ni ukubera iki? Amahanga nayo arabireba, si yose abakongomani barabibona, abahuza barabibona, abantu bose barabibona ko abaturage batakamba ko bari bageze ku mahoro n'umutekano ku bantu bose nta vangura, bari bizeye umutekano waba barinze abaje kubabohora, bari babohotse mu by'ukuri. Rero yego umutekano wabo se niwongera guhungabana mushobora gusubirayo? Mu byo twasabye ko hajyaho uburyo bwumvikana kandi bwizewe bwo kurinda umutekano w'abaturage bose. Nk'icyo mwabwira abaturage noneho bari bamaze kubizera cyane ko mumaze n'iminsi muhamagarira n'abahunze ngo bagaruke n'amahoro, ubu murasiga mubabwiye iki kibizeza ko iryo tuze mwari mwabazaniye n'ubundi rizagumaho kabone n'ubwo mwaba mudahari? Oya, abaturage bacu turaganira, ibintu bwiye byose nabo turababwira ko nta mabanga arimo, turashyikirana tuvugana nabo turakubabwira ati ntabwo tuzabasiga iheruheru, iyo tuba abo kugenda ntabwo tuzabasiga iheruheru, tuzabasigira uburyo bwizewe kandi bwumvikanye bwo kubarindira umutekano. Uwo yari Oscar Barinda, umuvugizi wa AFCM 23. Twashatse kumenya icyo leta ya Kongo bivugaho, tuvugana na Kongolo Bigirumwami Jacques, umujyanama mu biro bya Perezida wa Kongo. Twacakiriye neza cyane nk'imwe mu ngingo yubahiriza amasezerano twasinyanye yo guhagarika imirwano ku itariki 14 z'ukwezi kwa 10 k'uyu mwaka. M23 isaba ko hashyirwaho ingabo zitageraho zibogamiye ngo zikurikirane iyubahirizwa ry'umutekano. Byo leta ya Kongo bivuga iki? Uburyo muri mu biganiro hari ibyo mutanga nk'uruhande rwanyu nabo bagatanga ku ruhande rwabo, bimwe byose ntibyemerwe bitewe n'ibiganiro uko biba bimeze. Rero icyo ngicyo ntabwo cemejwe, ibyemejwe nibyo bihari, dushiraho mekanizme ya surveillance ya CLF, iyo niyo igomba kubahirizwa. Twebwe tuzi kuko buri wese kuva ku itariki 14 z'ukwezi kwa 10 umunsi dusinya amasezerano no guhagarika intambara, buri wese agomba guhagarara hari dutangira gushira mu bikorwa ivyo twiyemeje. None nimba mutabyemera harakurikiraho icyo ko nubundi bahafashe? Icyo bagomba gukora ni ukubahiriza ivyo basinye. Nk'ubu ngubu hari abakekwa kuba ari ingabo za FDLR zasubije mu Rwanda binyuze mu kigo cy'u Rwanda gishinzwe gucura abahoze ari abarwanyi bo muri FDLR 80 ndetse n'abandi b'abadepanda nabo 127 ntekereza. Izo zose nibereka intambwe leta ihagenda ifata yo kugira ngo dutere imbere, tugende twubahiriza izo twasinyiro. So tekereza ko nabandi ku ruhundi ruhande bagomba gutekereza gushira mu bikorwa izo basinye kuko ari cyo twiyemeje. Uwo ni Kongolo Jacques Bigirumwami, umujyanama mu biro bya Perezida w'iki gihugu.